Iaki ka program lawan Bynta dan Rkc Skul ki menadu mau tawar hadu umrenja. Laidan ringkat langru Dr. Iaki nongkendri ubalong Jinghikai kum resource person uba Welbert Rani President ke FKJGP Sengkmie Secretary ba Dundee Cliff Kongsit rangba shnong Mawsiatkhnam ba Khynnah Skul Secretary ba Walam Lendra ki dekat keseng ki Jinghikai ba Khynnah Skul ki belong kerpang hakaning sngi. Haba Jingkran Dr. Iaki nongkendri ula banjur baka Lawei biki Khynnah Skul ki dan kampha ki habanda ni kini ki laitali ki mau bersiu ki baklan ki English grammar ka bapaka ka science bat ka Jinghikai. Shushu ula penpau ka jingsko benyau baki embus bat ki skul Bynta ki la penpas bej haba pil ka subject Jinghikai baruang baka ni ka long ka bama. Kiwi ki bla Jingkran ki long ba Welbert Rani President ke FKJGP Sengkmie ba Dundee Cliff Kongsit General Secretary bat kiwi de. Lada pikwa bania sakmat nalu udat Jongki ukren sapang Jongki kidak Jongki kibatai sapang Jongki bapilong ki kena ke bakit khiana wat ya udak la jong pitep jailo unong correct paper matric lele correct kawi atliba correct de kispa atli Uyo kena utho shibun tama umito kene kena ti thoi no tas alai photo kan pas nama le se ula that ban puli umito de ude ine ude w ne umte nama kidak chope kiram dan ko snoba pen be ye kidak chope no kaba kenma gane ba lara pikwa ban kiu sakmat ha ban khuni kini ke exam bunda ya khuni exam man yo puli ha ki jaka puli ke khuni exam ban yo ya ke kam de ba he arli ma pika ban pichmut pika ban puli ban puli hani hu bunda ya bela exam mo pika le puli se pe kolom doktor kolom engineer pika alom kano ru ya be khuni expense wa ban yo rum mo Piko ale kanu kawan benda piap le tho examen man pass lightly subject baleng wagi logi bo kongsan hadu kata but kini ke lightly subject kimpet naka class 12 ne class man kade ba pipuli nta class 7 class 8 class 9 class 10 balele IAS kali da kane ke jing kali ba pipuli nta